बडलेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। रान फर ड्राग्स फ्री बडलेण्ड मोन्थोरजों कक्राझाराव खुंनाय जादों माराथन खारनाय बादायलायनायखौ। बडलेण्ड आरो आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरजों लोगोसे गुबुन बायजो रायजोनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों बे माराथन हाबाफारियाव। मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव दिनै लाइमोनफोरनि थाखाय बडलेण्ड ड्राग्स उदां मोन्थोरजों माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारि खुंनाय बे बादायलायनायखौ बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे माराथन खारनाया कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव खाग्राबारिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायनानै चन्द्रपारानिफ्राय दतमा जानानै रामफल बिलनि आरएनबि फोथारसिम गासै 34 किल'मिटार जानथाइसिम जोबफैयो। बे माराथन खारनायाव खमैबो सा 500नि बांसिन लाइमोनफोरा बाहागो लाफैदों। आसामनि अनगायैबो उत्तर प्रदेश, बिहार, सोनाब बंग आरो गुबुन गुबुन रायजोनिफ्राय बे माराथन खारनायाव बाहागो लाफैदों। इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि बानजायनायाव खुंनाय बे माराथननि सेथि बान्थाखौ मोननो हादों सोनाब बंगनि पन्चनन बेराया, नैथि बान्थाखौ उत्तर प्रदेशनि शिबकुमार निषाद आरो थामथि बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि हितेश बर'आ आवग्रिनो हादों। बान्था महरै सेथि मासि आवग्रिनो हानाय बादायारिया 50,000 रां, नैथि बान्था महरै 25,000 रां आरो थामथि बान्था महरै 15,000 रां होनाय जायो। दिनैनि बे माराथन खारनायखौ बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे एमएलए लरेन्स इस्लारि, मिरु इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि आफादगिरि इएम डक्टर नीलुत सर्गियारि, गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्म, एमसिएलए माधव चन्द्र सेत्री आरो इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि गुबुन गोबां दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लाफादों। आमार ইউপিপিএলৰ যুৱ শাখাৰ পৰা মাৰাথন এটা প্ৰতিযোগিতা ইয়াত অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে। টিমটো হ'ল ড্ৰাগছ মুক্ত এটা সমাজ গঢ়ি তুলিবৰ কাৰণে ইউপিপিএল দলৰ যুৱ শাখাই বিভিন্ন জিলাত মাৰাথন ৰেচৰ আয়োজন কৰিব। আজি প্ৰথম কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ কৰা হৈছে। বনৰগাঁৱৰ পৰা ৰামফল বিললৈকে যাব। প্ৰথমে বনৰগাঁও ফিল্ডৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। চন্দ্ৰপাৰা ৰিয়েলিটি পাব্লিক স্কুল, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজ, তাৰপিছত দতমা বজাৰ হৈ পেলাই চেৰফাংগুৰি, ইয়াৰ পিছত ৰামফল বিল ৰূপনাথ ফিল্ডত অন্তিম যিটো স্থান সেইটো দিয়া হৈছে। মুঠ 34 কিলোমিটাৰৰ এইটো মাৰাথন ৰেচটো হ'ব। তো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াত আমাৰ অসমৰ বাদেও বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, যিটো খুব আমাৰ কাৰণে উল্লেখনীয় এটা দিশ বুলি আমি ক'ব লাগিব। সঁচাকৈ এই যে মাৰাথন ৰেচ, এই মাৰাথন ৰেচটো যে ইয়াত উদযাপন কৰা হৈছে, এইটো প্ৰচাৰ হৈছে এটা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে এটা সজাগতা আনিবৰ কাৰণে ইউপিপিএলৰ যুৱ শাখাই আজিৰ পৰা এইটো আৰম্ভ কৰিছে। 5টা ডিষ্ট্ৰিক্টত 5টা এনেকুৱা মাৰাথন ৰেচ হ'ব। তো আমি ভাবোঁ অলপ হ'লেও আমাৰ যি ইউপিপিএলৰ যিটো টাৰ্গেট, যে তেওঁলোকে যে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিব ওলাইছে, ইয়াত তেওঁলোকে সফল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ঝাৰখণ্ডৰ পৰাও আহিছে, ইউপিৰ পৰাও আহিছে, তেনেকুৱা 3-4খন ৰাজ্যৰ পৰাও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আজি আমি ইউপিপিএল তৰফৰ পৰা ৰান ফৰ ড্ৰাগছ ফ্ৰী, আমি ড্ৰাগছ মুক্ত এটা সমাজ বিটিআৰ অঞ্চলত, বডলেণ্ড অঞ্চলত এটা সজাগতা আমি আনিবৰ কাৰণে ইউপিপিএল যুৱ শাখাই আজি কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু এই কোকৰাঝাৰত আৰম্ভ কৰা খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, আজি বহুত জাগাৰ পৰা কমেও 400 ইয়াত অংশগ্ৰহণ, আজি পাৰ্টিচিপেণ্টবিলাক ইয়াত আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু আমি সঁচাকৈ অকল এই কোকৰাঝাৰত নহয়, আমি 5টা জিলাতো ড্ৰাগছ মুক্ত এটা সমাজ গঢ়িবৰ বাবে এই এটা থিম লৈ আমি বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জিলাতে যুৱ শাখাই এনেকুৱা এটা প্ৰগ্ৰাম ল'বৰ বাবে এতিয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু সঁচাকৈ আজি বহুত অকল অসমৰ নহয়, অসমৰ বাহিৰৰ পৰাও ৱেষ্ট বেংগল আহিছে, ইউপি আছে, ঝাৰখণ্ডৰ পৰা আহিছে। গতিকে আমি সঁচাকৈ এই এটা সমাজত বাৰ্তা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে সমাজখনত আজি যুৱসকল যদি আমি যুৱসকলক আমি ঠিক এটা বাৰ্তা, যুৱসকলক ঠিক যদি আমি এটা দিক নিৰ্ণয় কৰি দিব পাৰোঁ,
আজি আমাৰ সমাজখনত ড্ৰাগছৰ দ্বাৰা এই অঞ্চলত বিভিন্ন ল'ৰা ছোৱালী বলি হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে ইয়াৰ ওপৰত আমি সমাজখনত ড্ৰাগছৰ ওপৰত কেনেকৈ আমি সজাগতা আনিব পাৰোঁ সেই উদ্দেশ্যলৈ আমি আজি ইয়াত আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে মই যিসকল পাৰ্টিচিপেণ্ট তেখেতসকলক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সঁচাকৈ আমাৰ BTRৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু UPPLৰ মুৰব্বী সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতৰ নিৰ্দেশত আজি এনেকুৱা BTR অঞ্চলত ড্ৰাগছ মুক্ত এটা বড়োলেণ্ড এটা সমাজ গঢ়িবৰ বাবে তেখেতে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে তেখেতৰ চিন্তা আমি বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে ইউথ উইং UPPL আজি এই কাম আৰম্ভ কৰিছে कम्पिउटार कर्सनि सोलोंथाय लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बेसेन नाङा जासे मुं थिसननायनि खाबुखौ लानानै फैदों क'क्राझार सहरनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना बयखौबो तो बेहाय क'क्राझार सिङाव थानाय खोदोमथला फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूटा हस्पिटेलिटी मैनेजमेंट आरो एविएशननि अनगायै कम्पिउटार कर्सखौबो लन्च खालामनाय जादों गोदान तो बेहाय दा फ्री एडमिशन सोलिगासिनो दङ जेरै जोङो जाभास्क्रिप्ट वेब डिजाइनिं CC प्रोग्रामिं बेखौ गासिखौबो होनाय जागोन तो जायफोर कैंडिडेटफोरा गोसो दङ बेहाय माने थाबैनो रेजिस्ट्रेशन खालामनो हागोन एडमिशन फ्री सोलिगासिनो दं एविएशन आरो हस्पिटेलिटी मैनेजमेंटनि फोरोंथाय होबोबाय थानायजों लोगोसेनो देग्लायनिफ्राय लानानै फैबावदों क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना कम्पिउटारनि कर्स आखा-फाखा रोंगौसार फोरोंगिरि आरो मोजां खाबु थानाय बे फसंथानाव PGDCA, DCA, CCA, JavaScript, Web Designing, CC Programming, Illustrator, Stenography with Typing बायदि बायदि कम्पिउटार कर्सफोरनि फोरोंथायखौ नोंथांमोननो होनो थाखाय बे समाव नेनानै दङ क'क्राझारनि खोदोमथलायाव थानाय MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशना गोदानै जागायनो लानाय कम्पिउटार कर्सनि थाखाय बे समाव MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव गिबि खेबनि थाखाय मुं थिसनगिरिफोरा बेसेन होनाङालासे मुं थिसननायनि खाबुखौ मोननो हागोन थारैनो नोंथाङाबो कम्पिउटारनि गियान सोलोंनो गोसो दङ नामा जुदि गोसो दङ अब्ला गोबाव खालामाजासे क'क्राझारनि MS फ्लाइंग रुट इन्स्टिट्यूशनाव सुलाद लानो थाखाय नोंथाङा 9394796813 एबा 8099554765 जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामदो